Bila muka naik jerawat kan, cuba tengok. Naik jerawat macam dekat dahi, dekat dagu. Yang dagu ni dah kurang, rasa macam stres lah juga kan. Bila naik jerawat ni, kita akan rasa macam insecure macam tu. Bila naik jerawat banyak. Yelah, bukannya remaja lagi kan nak naik jerawat, tiba-tiba naik jerawat banyak. Jadi apa yang saya lakukan, saya ambil suplemen. Suplemen yang saya ambil collagen. Yang ni saya ambil Shaklee collagen powder. Bila saya ambil Shaklee collagen powder kan, jerawat tu dia cepat kering. Sekarang still ada parut lagi lah, tapi jerawat dah makin kering, dah makin hilang. Lepas tu saya ambil juga vitamin C. Dan yang best juga saya ambil protein. Yang ni protein ni saya sangat suka sebabnya bila ambil kita rasa kenyang, rasa bertenaga. Jadi kalau sesiapa macam saya tengah struggle dengan tiba-tiba jadi breakout macam ni, naik jerawat, boleh cuba suplemen yang boleh bantu baiki daripada dalam. Kalau berminat, boleh terus klik link dekat saya punya bio.